Albanski pokret Revolt uskoro slavi svoj 15. rođendan, znači osnovan je 2005. godine od grupe mladih studenata i studentkinja koji nisu bili zadovoljni situacijom u društvu i odlučili su da se udruže kako bi nešto promijenili. On je zapravo zasnovan na idejama i vrijednostima antifašizma, antinacionalizma, borbi protiv segregacije i diskriminacije. Omladinski pokret Revolt je često na ulicama ovog grada. Tako smo i prošle godine bili na ulicama ovog grada kada je Ministarstvo obrane Republike Srbije zapravo podržalo objavljivanje knjige koja govori o tome da je zločin koji se desio u Tuzli, na Tuzlanskoj kapiji, iscenirani zločin i da smo mi to sami sebi učinili. Tu je očito riječ o historijskom revizionizmu. Mir je kao najprirodnije stanje koje nam je svima potrebno i bez kojeg ne funkcioniramo. Čak i u našim privatnim životima, ako smo u stanju nekog nemira, nailazimo na probleme, a naročito ako je to na nekom lokalnom ili globalnom nivou. Ja sam uvijek neko ko će se na sve načine pozivati na mir, na nasilne akcije koje će dovesti do promjena, jer svo nasilje je nepotrebno nasilje. Pomirenje je jedina solucija u Bosni i Hercegovini.